Quando dus partigelas funti trovilladas, orinnai chi si vatsu una misura des proprietaris de una, ciu automaticamente finzas is proprietaris de s'atra. Cali chi siara su logu in ue dappu bosta. Ponnai Einstein si vessara chi fiara sa teoria e si stravanada. E chi gustas a partigellas tene chi sempre un colore in soru, a rubiu o azul. Ma vinzas a candu nova eusus esperimentu de du gastiai, nosus no duvoreus usciri. Invecisi, custus tres fisicus, s'ant ammostau chi esti sa natura e totua e si stravanada. Si gustas aviant diarerus partigellas quantisticas, finzas a candu neuso fattu sa mesura, no anta essi ni de colore a rubiu ni de colore azulu. Ambedusu anta tenni una probabilidade de essi a rubiu, ponnai 50%, e una probabilidade de essi azulu, s'atro 50%. Scetti in su momentu in ue castiausu una des dusu, totte dusu piganta su colore in soru. Totte dusu, poita vunti trobilladas. Una 100% a rubiu, una 100% azulu. I tenisi duras, a criticas, a preguntas, faidas in unu commento a sotto questo video. A trasbortase.